Danas sam odlučila otići malo na novogodišnje bazare. Već sam spominjala kako je od kraja novembra pa negdje do početka marta. U Kuvajtu je jako lijepo vrijeme i grad se ispuni ovim bazarima. Posebno je lijepo navečer pa ćemo se jednog dana sigurno vratiti. Možda je video duži, ali vjerujte mi, veoma je zanimljivo. Prvo sam posjetila bazar sa odjećom, gdje su rasprodaje do 90%. Iskreno, ranije sam uživala u ovim bazarima i često bi sebi nešto kupila. A onda bi došla kući i pitala se zašto sam to kupila. Da li se to vama nekada desi? I da li vi imate bazare tamo gdje se nalazite? Poslije bazara sa garderobom i ovom robom, ja sam se uputila u drugu zgradu gdje se nalazi bazar sa knjigama. To je jako interesantno, pa hajde da odemo zajedno. Prije toga ću malo da se odmorim ovdje u ovome parku, da malo legnem i da uživam u ovom divnom sunčanom danu. Iskreno, prije nego što sam otišla na bazar sa knjigama, pitala sam se ko još kupuje knjige. Čini mi se da mnoge firme imaju problema sa količinom robe, jer sam našla i knjige po 3 eura. Ja sam nekada bila osoba koja je volila da kupi knjige i volim da čitam i volim da držim knjigu pod rukom, ne da čitam sa telefona, ali česte selidbe i često pakovanje knjiga i težina i naravno prostor. Odlučila sam da svoje knjige podijelim i da sačuvam samo one koje su meni jako važne. Kada sam napustila Mostar u toku rata, nosila sam sa sobom samo par stvari u torbi. To su bile neke moje slike i dnevnici koje sam kasnije spalila jer sam smatrala da su to bile kao neke jako važne stvari, a to su bile samo neke moje dnevne životne avanture i ostavila sam samo jedan rječnik, a to je bio rječnik engleskog jezika i pokazat ću vam ga. On je prešao sa mnom od rata do dan danas i nisam ga nikada ispustila. On je tako važan u mom životu, a reću vam i zašto. Meni se sviđao jedan momak iz moga naselja, naravno dok sam bila djevojka, on je bio moja simpatija, a u naše naselje bi dolazila jedna cura iz Londona gdje je živjela s roditeljima, a ovdje bi dolazila u Mostar da posjeti svoju baku. Ona je stalno pričala na engleskom jeziku, a ovaj dečko koji se meni uvijek sviđao bi provodio puno vremena sa njom. Ja sam odlučila da naučim engleski jezik, kupila sam rječnik i u kasetofon sam stavila kasete engleskog jezika i tako sam naučila. To je bio moj prkos i to mi je pomoglo u životu. I na kraju smo došli do mog omiljenog bazara, to je bazar hrane. Na ovom bazaru se mogu naći razne svjetske kuhinje, a mogu se i naći razni suveniri. Ja sam odmah došla do Afrike jer stvarno je ovo fantastično, sve je ručno rađeno i meni se nešto sviđaju ovo dvoje, pa ću to vjerovatno i kupiti. Poslije Afrike idem prema Indiji da vidim šta oni imaju tamo i onda ću tako da pogledam i ostale države. Mašala lijepe kose. I sad sam u Tajlandu, Japanu, South Koreji, ima i Rusija, Egipat, Filipina, Maroko, ali sam sigurna da ću završiti kod Turaka. Ovaj bazar je pravi raj za sve ljubitelje hrane. Ja sam bila sigurna da ću izabrati hranu iz Maroka ili iz Indije, ali kad sam vidjela ovu pitu sirnicu nisam mogla ostati ravnodušna i morala sam je probati. Ja moram da priznam da sam ove pite i prije jela i pita se naravno ne propušta, ali naše pite, bosanske pite su puno bolje od turskih. Ja to potpisujem, ja sam je jela i u Turskoj i ovdje u Kuvajtu, naše su puno bolje, ali kad se čovjek poželi, onda je i ovo super.
Nadam se da ste uživali u ovome mome videu i način na kojim želim da vam prikažem šta se sve dešava ovdje u Kuvajtu i kako ja provodim svoje slobodno vrijeme. Ja ću poslije da se svratim i do Palestine jer želim da podržim naše drage prijatelje iz Palestine i da nešto kupim u njihovom bazaru. A vama želim ugodan ostatak večeri i želim vam sve najljepše i čao!